Nove fotografije Ane Ivanović, a koje su snimljene za latinoamerički časopis Esquire, pokazuju zašto je godinama proglašavana za najlepšu sportistkinju sveta. Ana Ivanović oduzima dah na fotografijama koje su danas obišle internet. 25-godišnja teniserka pokazala je svoje telo i uradila set ekskluzivnih fotografija za magazin Esquire, a koje možete da vidite u ovoj vesti. U nedavno datom intervjuu ona je otkrila da po završetku karijere sumnja da će živeti u Srbiji. Volim plaže, volela bih da živim negde u takvom okruženju. Verovatno ću živeti van Srbije, ali nikad se takve stvari ne znaju, otkrila je Ana i dodala da bi volela da se više uključi u program UNICEF-a i pomaže deci. Teniserka se trenutno nalazi na 17. poziciji VTA liste i nada se da će na kraju ove sezone biti bliže vrhu.